ungafisi ukuthi umntanakho akhulume amagama amabi ngawe wena yise, athi ubaba angifisi kumbona empilweni yami, athi ubaba lo bengafa mina ngeke ngikhale. Konke lokho kubangelwa izizathu ezenziwe nguwe ukuthi umchiyile umntanakho, usezibona ungasusizo empilweni yakhe. Lokho sihlangana lakho phakathi kogwalo uMama Liqhawekazi, lapho uThando esithi mina ubaba angaze abuye lapha angeke ngimkhulumise. Kimi ubaba ufile ngoba angeke sihlupheke kanje ephila size sibizwe ngamagama ngenxa yakhe. Umama uyinhlekisa indawana yonke kungenxa yakhe ubaba. Kusukela lamhla owami ubaba unguNkulunkulu kuphela. Ya, umntanakho ekhuluma lawo magama ebona ubunzima unina aphakathi kwabo. So as a man, nxa ufuna ukuba yindoda eqotho, ngoba isifundo kowakho umntwana laye atsho ukuthi nxa ngingakhula ngifisa ukufana lobaba. Kwesinye isikhathi singobaba yithi esiphendla indlela ezimbi ezabantwabethu bakhule belenzondo. So asizameni ukuthi sibe ngamadoda sidodeke.